byd Iala. A fi Lili. Heddiw rydyn ni am wneud ymarfer corff. Yn gyntaf, ymestyn y corff. Press clap ar y soffa. Sport. Rhedeg ar y spot am 30 eiliad. Press-ups. 10 pen-glin drosodd. Dyna ni am heddiw. Gobeithio rydych chi am mwynhau. Rydyn ni am gael diod rwan. Tara!